Ti surat ngentay itkan biyagita ket naggapoy ti pagayam tayo ani Olivia ti probinsya ti Pangasinan. May saak nga ina at daanak iti tallo nga anak. Ngem kastaw na'y aliday ko ita. Kastiman nga rod salaysayag ti amin. Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritan ti pagayam tayo ani Olivia. Apay ang kastoy itan ti asawak. Hindi mo't sumangsamputan. Nagsukat pa yun iti simna. Iso adyak makontak ti cellphone na. Olivia. Madanaghan ak nanang. Saan mo na sumangsangpat ti asawak? Anya nga't ang tinapasamag kun kwa na. Apay adi mo tan sumangpat. 2 bulan nan itinapan na nagtrabahuan. Wan nga rod anak ko. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Wan nga rod Iso ang madandanagan akon. Ikarkararag mo. Asapay lakuma. Tawan ti dakes anapasamak kan kwa na. Bayam. Tulungan ka amang ikararag iti dayta. Nanang, apay adimot tan sumangsangpot ni tatang. Mailiw kamin kadag iti kakabsat ko. Wan nga rod anak ko. Agawid pa ingatan ni tatang. Wan anak. Di ka agtanag. Taagawid to matlaang ni tatang yo. Mailiw kamin kin ni tatang nanang. Agawid ko man. Kasano nga rod itan dayta di na? Kastalatan ti kapsat mo. Kinasaritak idaadwa iti babae na. Ngam talaga natangkan ti ulo da. Nang runa tay babae, natangig launay. Ako namlano adda maikarkarit na. Huwag nga rod. Ay, talaga nga awan konsensyada. Ay, dandanik latong paan ida. Lupay kasta, di mo liwayan ti mang pagbagay ti kapsat mo di na. Tabarang makamiris mo't lang. Kat sublian nan ti pamilya na. Jerome, sweetheart. Diyak kaya't magsubli kay ti pamilya. Wen, saan to ang mapasamak dayta? Tano aramidam dayta. Ipatay ko lang kiti. Kan may sa, diyak itulok magsubli kay ti pamilya. Saan nga rod ang mapasamak dayta, sweetheart? Nasaya at nga rod no kasta. Kaya't ko nga amin amat gatam. Itad mo kanya, tasyak itan ti asawam. Wen, di mo pagdanagan dayta. Kompleto titad mo kanyak asweldom. Pulos adi mo kisayan. Wen, di kagdanag. Aramidag amin na pagayatan. Agyaman naknarad na kasta, Jerome. Sapay la kumatag na nayon ti panagkin na awatan ta. Mabitlaan, umayan! Di na, ipag. Oh, Olivia! Sigamat gayam! Oh my God, samra ka. Agyaman hag. Agtugaw ka, Olivia. Nabannog kan sa iti panagbiyahem Kan amok mabisin ka. Iso nga idasaran ka. Agyaman nakitimpakan mo kanyak ipag Si Kamat, kas kalasab sa bali. Oh, kumusta kayon kadagiti ubing? Nasayat mo dagiti anak ko. Dayta lang takanayon da sa pulen ti amada. Nang runa launay ti buridak mi. Olivia. Di kay ko maaglibak kanyak. Amok. Amo yu itano sa dino ti ayan ni Jerome. Pangaasiyo, tay bagayo ko makanyak. Olivia. Kasyan na ko maipag. Ibagam ti pudno. Amom ka di ti ayan ti asawak. Nabayagan na sana si Mangpet. Kwa. Ibagakan ka ti pudno. Ti asawam, kat adda ije balay ti babae na. Anya, balay ti babae na.
Ada, babae na. Wan, Olivia. Agduntin nada iti babae na. Oh. Jak amo noan niya tinaknakan ni Jerome. Taapay akasta ti inaramid na. Olivia, jak kanunungan ti inaramid ti kabsat ko. Apay anaramid na ti kastoy. Apay. Oh, si kamat gayam, Jerome. Umunag ka, taada kayat na makisarita kan ka. Nasaya, taimay ka. Asino? Basta umunag ka. Asino ti kunam akayat na makisarita kanyak manang Ophelia? Ti asawam. Agyaman ak taimay ka. Agsarita ta itinalapat, Jerome. Anya ter aramidem dito balay damanan ko. Siyak ti rumbang agdamagkan ka. Anya tinagkurangakkan ka kas asawa. Apay nga insukat na kami a pamilya. Oo, sige. Agsarsarita kayo. Tainak mangisagana iti taraon. Kanayon nga agdamag dagiti anak mo. No apay adi ka sumangsangpat. Kailiw ta kan, Jerome. Hanggang anyan dahito ngay naramid mo. Daytoy gayam tiga po ng inawagan nak ni manang Ophelia. At dakamot gayam nito'y. Apay, anya tinagkurangan mi ka pamilyam. Binaybayan na kami. Ultimo sweldom, binukod-amon. Di mo pa'y panunutin apaw itan dagit anak mo. Di mo pang panunutin numang mga dapayuan sa anin. Day tala babae mo ti importante kan ka. Adto'y ti sangaribo. Alam dito'y. Agpanunot ka kumaanay bag. Kasyam dagit anak ta. Tilaunay buridag. Kanayon nakaasapulan, Jerome. Iso nga agawit ka kuman. Pimanawan ti asawam, Jerome. Ay, di ka kadimasyan kan ko, na? Pinagpili na ka. Ngam ti babaim latta ti pinilim. Apay, anya ti adda iti babaim nga awan iti asawam? Napintas ti asawam, Jerome. Nasingpat pa'y. Manang. Awan ti nasaya at amaganab mo iti babaim. Amangan pa'y kit din bukodan na ti kwartam, kat awanan ti agpaikan ka. Wenno agpaay iti pamilyam. Amangan no sikapayan ti mangserserbikan kwa na. Ilotwam, ilabaam, ken igawam iti kanan na. Kuha manang. Naimbag kumamat no nanakam jay babaim. Ngamsan mat, tanatangig pa'y. Kunam na da pagkarit na. Jerome, denggan nakamanang mo. Sinaamon ti babaim, kat agsublikan iti pamilyam. Adayo ang naragragsak ka no ti pamilyam ti kadennam. Kuha manang. Dakas ti inaramid mo. Saan apagayatan ti Diyos ti kastang aramidam, Jerome? Talaga gayam nga awan bain ti asawa mo, Olivia. Sanlangan nga pakita dito itamangan numawasay ko. Sobra ka mat nga agsarsarita lakay. Anya mawasay nga ibagbagam. Apay, kriminal kaya ta aramidam dayta. Agburburak ti darak iti dayji amanugang ta. Ay, anya nga ron ti mabalintayaw. Kat napatpatagan kan kwa na ti babae na ngam ti pamilyana. Nanang, tatang, nagsakit tinakom ko. Awan mo ka nagbasulak kan kwa na. Tapay akasto't inaramid na. Awan kit dinakam di asawa ma. Talaga awas sa ayik nung makitak dayjay. Di uray man iso ti pakaibaludak. Sumardan ka man lang, ha? Noan niya la di tanti sa asawa mo.
Jak ibabawi timbaga. Talaga awasayik no makita. Kita agman tilaing dayta babaero. Sweetheart, impawit ko iti kabsat ko di intad mo ang kwarta, Namin, pag matrikula na, isong awan apulos tinadda kanya. Awanan ti makan dito'y balay. Awan aminan. Sige, bayan. Tamang iremedyo ak. Agyaman ak iti kinaimbag mo kanya, sweetheart. Naragsak ka kadi asyakon ti kadenden na? Oo, sweetheart. Agyaman na. Umay kanta maturog na. Rabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Rumarak pa'y. Inak dita parangan. Kaya't ko pa'y tagpalamis. Mariribukan ti panunat ko. Jakam mo na niya ti surotak. Pudno ang naragsakak no ni Susan ti kaduak. Ngam, kanayo nakmatama kong konsensya. Malaglagip ko dagit anak ko. Anya nga tangag pa iso taramidag. Oh, Brad. Adda ka mat dito'y parangan. Naunag ti pampanunutam, ha? Rimuarak di tabalay mi, ta humayak agpariir dito'y parangan. Ngem, adda ka mat gayam dito'y pare. Wan pare, sa anak mo't kami na makaturog. So, rimuarak lang yan. Damag kong adda ka no gayam pamilyam, pare. Owen. Adda. Amuklatan nga iso ti pampanunutan. Owen. Puddo day ta pare. Nariribok ti panunot ko ita. Among pare, kastak mat idi. Adday di babaik. Naragsakak iti den nana. Ngam ti dakas. Alaan namat amin namat gadak. Ken di napay kaya tapaw itak ti pamilyak. Sakti tagaluto, tagalaba, ken tagainaw. Ken amin na natrabaho iti uneg ti balay. Aramidak amin, tapno lang naragsak ti babaik. Ngam, dimtang ti kanito anaka amirisak. Dakkel gayam abiddot ti naramid ko. Nalagip ko ti pamilyak. Nga amangan no sandan amang mangan. Nga amangan no anyamatan ti mapaspasamak na. Pinanawak ti babaik, ket sinublyak ti pamilyak. Kasta ka di pare? Wen pare, ket ti maibagakan ka, subliamon ti pamilyam. Awan ti maganap mo kini Susan nakarubak. Kasam dagiti anak mo pare. Agragragsak kang agpaiso ditoy. Ngam, di mo ammo, no anyamot nanti kasasad ti pamilyam ita. Pare. Agawid kakit din pare. Napatpatag ko mati pamilyam ngam ti babaim. Awan ti nasaya at amay paikan ka ni Susan pare. Managing bubukod day ta babae. Bagi na lati pampanunutan na. Pare, kasyam ko mati pamilyam. Jerome. Olivia. Pakawanan na kasawak. Agsubliak kada kayo. Kat sapay ko mapakawanak. Jerome. Olivia. Pakawanan na. Pinanawag ti babae. Tasublian kayo a pamilya. Olivia. Maawat dak kadipay. Kailiw kong dagitan nagta. Owen, Jerome.
Agyaman na, tanaka-amiris kamatlaang. Agyaman na. Nagsubli ti asawak kada kami a pamilyana kat pulos adinan sinublian ti babae na misteryo. Ita, naragsak kami manen asa nga pamilya. Ti surat ngentay ikan biyag ita ket naggapoy ti pagayam tayo ani Rachel ti siyudad ti Baguio. Nagsuratak ta kayat ko man napaidrama ti pakasaritaan ti gayem ko ani Lorraine. Nabayag a panawen nga inliwliwag na ti saem agapuanan ti immuna nga ayat na. Rachel, awan ka di pa'y ni Brian. Awan pa'y nga rod. Okay na ta. Itay pa'y nga urayat ti awag na. Ngam di matla umawagan no umay, wano saan. Inkari na nga umay ita ang kasangay ko. Ada na siguro nakataktakan na. Urayan mo na. Anya ti orasan. Diyak mabalin arugyan ti party no awan pa'y. Alakas, urayan ta nga rod, Tanin ka rin na lakit ding umay. Urayan tayo. Amom, Rachel. Kaslad dadakas nga parparik na kanya. Kumpurni man ng tipang panunutem. Kasta nga minti marikriknak. Kasla madanagan na, tadyak amo. Ay na, kunak manan. Saan atila pang panunutem? Lorraine, apay adiyo pa'y layrugi ti party. Kompletong samot dan, dagiti gagayim mo. Asino pa'y ayator urayin nyo? Ni Brian, Mama. Wan gagpaiso. Apay ngawan pa'y ni Brian. Apay, anya ti kunanaya. Kunanamat nga umay, Mama. Inkarina dito kanya. Dalakat. Rugyan nyo latad, ta kumamakap to. Wan mat nga min Lorraine. Ang mga numatagtakan dagiti sa ngailin. Sa bagay. O sige nga, Rod. Kakadwa. Sige. Mabalin tayo na arugyan ti party. Ngam sakbay ngagsasala tayo. Nasaysaya at namangan tayo pa'y. Sige, mga tayo pa'y na ron. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. O ala, mangan tayo na rin. Okay! Rachel, Mama, ala, inkaimat mangalan iti ka ninyo. Di ka madalagan. Urayan kan. Nala. Panawad kayo pa'y ngarod nga gayam, ha? Inak manigi kusina. Sige lang, Mama. Rachel, talaga maditag perparik na kanya. Lorraine, iwaksim man dito pang panunuta. Ala, umay kagit din, tadanggayan tadagiti gagayim mo amangan. Kumamakam tulat na ni Brian. Happy birthday, Manan! Agyaman iti idadar ayo. Pakata kami naman. Agyaman kami, Manan. Sige, pakata kami. Sige. Lorraine, abay nga tangagpay so asaan yan may ni Brian? Diyak amo, Rachel. Nagsakit tinagam ko. Awan man la, pulos ti awag na, wano text na la kuman, no api asana nakaumay. Ala ka Ryan ta, Anya ta amom no umay mutlaang. Nasa apapay mo? Ti cellphone mo, agri-ring. Mabiit lang. Ni Brian ti mauawag. Hello? Lorraine, sa tingin tagtisam ko ayo umay ti kasangay mo. Tiyak kami kayat nga datang sakit tinakam mo. Pakita pala. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Brian? Simangpat kami ng tinobya ka nagkapoy di Australia. Isuti ay anya tayo. Anya? Pagawalan na kuma, nasaysaya klagan na lipatan ako. Nakastakmat ka. Saan apad na tayo tagayan? Ibagam-lagang angaw ka lang. Musno, di ba baga? Ulit lang. Pagawalan na. Bye. Hello? Brian! Hello! Tiawanan bain alalaki. Manangan lilaw. Awanan bain. Abay, anya tinapasamak. Si Mangpat ka nun tinubya na nagapoy di Australia.
Jak lain pagarup nga damat gayam kayan ayat naan sa bali. Manangal lilaw alalaki. Manglilipot. Iha, mangan ka kumabot. Uray basit laeng. Jak kaya timangan, mama. Ngam iha, ang mga nagsakit ka iti kastag aramidem. Nasaysayatan. Tapno mataya kon. Ha? Awan matlangan ti serserbi ti biyag ko. Oh, Tanapo ka kumat ti lalaki nga inay ayat ko unay. pangaasim, iha. Lipatem kumat di Brian. Patyag nga do pa'y ti masara ka manasaysaya at gumiso. Napintas ka, iha. Adu pa'y di ti masara ka. Iso nga agpanunot ka kumaan na imbag. Naimbag mo oras yun, auntie. Oh, Rachel, iha. Si kamot gayam. Wala, umay ka. Umay ka. Agyaman na kanti. Ni Lorraine, auntie. Ay na, iha. Aday di silenda. Madanagan garot, tapulo sa di na kaya timangan. Kaya't nakanun ti matay. Anya? Unay lakit din ni Lorraine. O sige, auntie. Inak man ni Jisilad na. Sige, iha. Si kaman ti mga ayoy ti gayim mo. Talaga amadanaga na kita raramidan na. Ti saanan apan panlangan. Ay na, Lorraine. Saan mo kumadadaalan ti bagim? Gapulagi ti may sa lalaki ngawan kasaskan na. Nagsakit at talaga tinakam ko, Rachel. Nasakit. Jakam mo ti aramida. Lipata mon. Pati ka makasarak kanto iti nasaysaya at nga dayong iso. Jakam po. Namabalin. Jakpay kayatin ti agtrabaho. Kayat kang ti matay. Ay na, Lorraine. Saan ka kumamot ngagbalin amaag? Gapulagi ti awan kasaskan na alalaki. Nasakit na namin na kanya. Nasakit. Awanan ti maramidang. Pagno, awanan ti maramidang. Ngam nagsamtim palakam na kanya. Nasaya at tindian na nasapsapaan amuam ti kinataon na. Mapampanunod ka pa'y kitin ti agibalas. Ano na? Lorraine, agmauyong kansan. Uray anya pa'y tar aramidem. Awanan ti Serbina. Kaputan nagkalaysadan. Dito nga ron ka. Di man la pinanunot ni Brian nga aglating itak iti kastaunay. Gapo iti inaramid na. Ti pananganilaw na kanya. Katga po amin dito iti babaeng inkalay sana. Isa tinangagang iti ragsak ko. Friend, awatom naman ti kinapudlo. Asaan ada kayo ti pare ti tunggal maysa. Talaga siguro aday tatigasat mo. Saan? Diyak maawat ti kastoy agasat ko. Diyak maawat. Masapol ang balsak ita. Masapol! Anya, kasta timbagana ken ka, iha. Wananti, nalaos ti sakit tinakom na itinapasamak. Diyos ko, ang mga nanyakit di ti mapanunot ti anak kong aramiden. Sana rumbang amaliwayan ang mabagbagaan, anti. Dayta mata kanayon dar aramidag, iha. Timang bagbagaken kwa na. Saan ang mapukaw ti pungtot kan sakit tinakam iti kaunggan na, anti? Takasanukat agpupupok matlatan. Di namot kayatan tagtrabaho. Tapno may liwliwag na kumati amin. Wan garod, iha. Sabagay, mawatak dyan ako. Tatalagaan narigat ti manglipat. Ngamrumbang laang alipatan na kuman ni Brian. Gaputa awanen ti maaramidan na. Anya ti kunam, iha? Agbakasyon ka? Kuma, mama. Sa dinungarod ti kayat mo apapanan? Ija Pangasinan, mama. Ija ayan ta uncle. Ha? Ijay lugar da Brian? Owan, mama. Lorraine, iha. Apay nga ijay pa iti pagbakasyonam. Nagaduman ti sa bali apapanam. Ijay ti kayat ko apapanan, mama. Iha,
Nuanyaman ti pampanunutem nga ramidan. Pangaasim tadi mo nituloy. Lipatem ko man ni Brian. Gaputa linipat na kamutan. Adan sungsung-batan na itibiyag. Apay no, pakawanan laangin iha. Tanasaysaya at pay. Pakawanan? Jak mo, mama. Ngam, panakunak. Jak tumapakawan iti inaramid na kanyak. Pinangnamnamanak. Kalpasan na. Mangikalay sa iti sabali. Lorraine. Iso anak ay kadang akon. Masapol ang maibalas ko't inaramid na kanyak. Inkarip iti bagik abalsak ni Brian. Uray anya ti mapaspasamak. No kastanti, talaga patuluyan na ti kunana apa ng balas ka ni Brian? Kasta ti kunana iha. Iso ano mabalin, surutem kumay ti panagbakasyon na di Pangasinan. Diyak kaya't amay sagmak ti gayim mo. Alanti, no day ti kunayo aramidag. Bayan nyo tamang i-file iti lip ko. Tapno kadwaek ni Lorraine iti panagbakasyon na. Agyaman ang iha. Talaga, napudno ka agayim ti anak ko. Wan, auntie. Gaputem bilang kun kaskabsat ni Lorraine. Katkas kada kayo. Jakmat ipalubos amay sagmak. Ala, no kayat mo ti sumorot iti panagbakasyon ko? Saan ka alapdan, Rachel? Nasayaat mo tapnada kadwa. Wan, Lorraine. Ngamin, nagpakpakaasi ni mamam akuyugan kay ti panagbakasyon mo. Gaputan no mabalin, di na kahit amay sagmak ka no nyaman ti pampanunutem. Hustuan, jak kayatin adang ganti bagam. No kayat mo ti sumurot iti panagbakasyon ko. Inka erbuatan dagiti kasapulam. Tainton bigat matlang. Agbiyahitan. Nasaya at nagbakasyon kayo dito'y Pangasinan, iha. Nabayagan tayo di naudi ayo may mo dito'y. Mailiw kami matenken ka. Kastamat kanyak, Uncle. Iso ana panunot ko ti umay sumarungkar kada kayo. Nasaya at unay, iha. Mala, kaya ginanan. Huston to, makaluto ni Felisa. Mangal daw tayong taon. Oan, Uncle. Tainton malmalam. Income to kon Rachel ijaili. Agpasyar kami to. Ay katuwan, iha. Agpasyar kayo, tapno at dagong ko na nagbakasyon kayo. Rachel, man ti papananta? Gumatang ka iti shorts kan t-shirt. Ay, nagdagaang dito eh. Wan nga rod. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan ti pagtagilakwan ti short pants. Ay na, nagadun ti nagbaliwan na dito eh. Saan pa'y akastoy ti kinapintas na iti naodi ayo umay ko. Rachel, makita mo dagi jay magmag na iti dayjay abanda. Sa dino? Ni Brian. Ada kadwa na ang masikog. Nagsuwit ta. Dahil ta siguro ti asawa na. Nasakit, Rachel. Diyak ka ba ulan akit kitahan ti kinaraksak ta? Kasla madurog to'y pusok. Nagsakit. Ala, umay kang tagawitan. Umay kang Lorraine. Lorraine, umay kang nakaluto ni Nana Felisa. Lorraine! Diyos ko, iniwan na ti pulso na. Tulungan dag! Ni Lorraine! Tulungan dag! Kumusta ti pasyente, doktor? Awanin ti rumbang nga pagdanagam. Naispalin ti pasyente. Agyaman na, Diyos ko. Unay lakit di ngaminan, tigayim ko. Apay, anya ngamin ti parikot ti gayem mo. Apay aginandat na akatalan ti biyag na. Gapukin ayat, doktor. Inalilaw ngamin ti kayan ayat na. Kasta ka di. Sa bagay, kaadwan na kadagiti kakasta kaso, kat pan nakapaay kanayat. Kasano ngamin, dok? Nalabas mo tinaramid ti kayan ayat na? Agayan ayat da pay laeng ngam nakikalaysan iti sabali.
Anya? Dr. Cruz? Isyak na rod. Flowers for you. Anya ti gagaram? Kan kasano ana amom ti balay mi diti bagyo? Amom, Lorraine, no napatag ti may sa tao. Aramiden na ti amin. Anya? O anya, di nagkadipastrakan? O sige, sumra ka. Thank you, Lorraine. Agyaman ha. No kasta iha, agdatdaton ni Dr. Cruz ken ka? Wan, mama. Sa bagay, saan ako na mas daaw iha? Ngamin, napintas ka. Kat no bilang takludam, awan tidakas na. Saan kabut nga langanin ken kwa na? Gaputa, professional ka man. Mama. Wan iha, kat no mariknam ngay ayatem, apik hindi na di mo aklunin ta ayat na. Nasaysaya at amakiayan ayat kan. Iti kasta, malipatam mo ni Brian. Kat no anya ti kunam di, agkalaysa kayon adagos. Anya? Kaguram ka di ba ni Brian? Kasano ti pa nakaamom iti maipapan ka ni Brian? Iti pan naka-hospital mo iti. Nagsarasarita kami kin ni Rachel. Kahit naibagaan na ti amin, may papankan ka. Anya? Ngam, di ka matinagan. Uraan niya pa'y tiga po na. Awan ti parikot kanyak. Tinapatag kat ti marikrik nagparagan ka. Ay-ayatan ka unay-unay, Lorraine. Nakasaganag ang mga ikalaisagan ka. Apaman niya klunem tayat ko. Gaputa. Mariknak nga ay-ayatan ka mat. Sige. Aklunag ti ayat mo, Jeffrey. Oh, agyamanak, Lorraine. Agyamanak. Juan, aklunin ka, gaputa ay-ayatan ka. Saan kat aga po iti sakit tinakam ko ka ni Brian? Napunasan ti sakit tinakam ko kadakwada. Saan arumbang abalsak ita? Gaputa awan matla ang serserbiti amin no aramidat dayta. Agbaso laklaan. Husto ka. Kat agyaman nagtanamiris mo ta kita. Juan Jeffrey. No iti, Juan. Talaga ana sakit tinapasamak. Ngam iti isasangbay mo iti biyak ko. Ininot anapukaw ti sakit. Agingga anapunasan anaming pinsan. Sika tiga po na. Agsipot ta ay ayatan ka. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Lorraine. Kaya't ko, agkalaysatan iti kabita na panawan. Gapu iti sasangbay ni Jeff iti biyag ti gayem ko, napunas ti sakit amarikrik nana, agapwanan ti manangan lilaw nga ayat ni Brian, Mr. Lonnie. Nagkalaysang rol da Lorraine kan Jeffrey. Ita, agdadagsenan ti gayem ko. Iti mabiit, ipasngaynan ti umuna abunga da. Kastan kat agyamanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaan ti gayem ko. Iti pagayam yo nagsurat, Rachel, ti syudad ti Baguio. Pagayam Rachel, pudnuan nasaktan ti gayem mo ani Lorraine. Gapu iti naramid ti immuna, anagbalin kaayan ayat na. Imbaglakit din, taada ti kas kani Jeffrey, ang mangay ayat kan kuana iti napudno. Parigagayan mi, mataginayon kuma, ti kinaragsakda. Bueno gagayem, inkay nangigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan ngayong patulod, ti pagayam tayo, ani Rachel, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikambiyag dagiti papagayam nyo iti radyo akas kada, Virgie Paclay, Jocelyn Oblero, Jonar Rebutaso, Isagani Bolyeser, kan ti pagayam nyo, Roger Ramirez.
Inyornos para iti script ni Mary Jane Castro. Direksyon Roger Ramirez. Dear Mr. Lonely.